today is from the Krug Academy of Serbian Dance, and this is their first group. This is their 18 plus group. Evo, zadnji nastup za današnji dan nam je Krug Akademija srpskog plesa, prvi izvođački ansambl, koreograf Esanka Đorđević i umetnički direktor Goran Nikolić. Zadnji aplauz za dan, molim vas, pozdravite ih.
večeras. Thank you so much, everyone.